வெறும் வாய்ப்பேச்சுகளால் ஒரு வருடத்தை கடந்துவிட்ட அரசாங்கத்திடம் இருந்து முதலாவது கேள்வி, 9வது கேள்வி, சண்டியன் இல்லாத இடத்துல நொண்டியன் சண்டியன் தானண்டு. யாழ்ப்பாணம் என்றது என்பிபியினுடைய வெத்தலைப்பட்டி இல்ல. கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் கூட ஒழுங்கா வரையில. நான் இதுவரைக்கும் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில், அந்த அமைச்சிட்டர்கள் இந்த அமைச்சிட்டர்கள் இந்த அமைச்சிட்டர்கள் என்று நான் கேட்கிற கேள்விக்கு ஒரு பதில கூட ஒழுங்கா சொல்ல தெரியல. வடக்கில் அபிவிருத்தி என்று சொல்ற பேர்வையில மக்களுடைய காணிகள், மக்கள் அங்க சாகும் வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார்கள் காணிக்காக. எவ்வளவு பொய் சொல்றாருன்னு பாருங்கள். இவர்கள் ஒரு வருடம் கூட்டப்பட்ட டிசிசி மீட்டிங்கல்ல அபிவிருத்தி தொடர்பாக செய்த ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லலாமா உங்களால? சும்மா கல்லினர் அது ஆக்காட்ட கூட பே காட்ட கூடாது. ஒரு வேலையை சொல்லுங்க யாழ்ப்பாணத்துல. சும்மா ஆக்காட்டுறது பே காட்டுற வேலையை வந்து யாழ்ப்பாணத்துல வைக்க கூடாது. யாழ்ப்பாணம் அவரை வச்சு வெத்தில பட்டி இல்ல. வார நேரம் போற நேரம் நான் சாப்பிடுறது. வைத்திய ராமநாதன் அர்ச்சுனா மஹாத்தா. அன்புக்குரிய சபாநாயகர் அவர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள். பாராளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை சட்டம் 27(2) அமைவாக எழுப்பப்படும் வினாக்கள் கௌரவ வீதி துறைமுக மற்றும் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு விமான சேவை அமைச்சர் மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் உரிய விமல் ரத்நாயக்க அவர்களே, கடந்த வாரம் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த சிறப்பு ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் தங்களுடைய தலைமையில் யாழ் மக்களுக்கு மிகவும் அடிப்படையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பாக தாங்கள் மிகுந்த சிரத்தையுடன் சிறப்பான ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியது நினைத்து பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதில் விவாதிக்கப்பட்ட விடயங்களில் 2 முக்கியமான விடயங்கள் பொதுமக்களின் நலன் கருதி பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விடயமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது, பலாலி விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையம் என்று தாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளும் ஒரு இடம். இரண்டாவது, காங்கேசன் துறை இறங்குதுறை, அதை துறைமுகம் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். வடக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்தியில் எந்த ஒரு நபருக்கும் இல்லாத அக்கறையை இந்த அரசாங்கம் செலுத்துவது கண்டு பூரிப்படைந்து தங்கள் அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்புகளை நினைத்து பூரிப்படையும் பாமர மக்களில் நானும் ஒருவன். ஆனால் வெறும் வாய்ப்பேச்சுகளால் ஒரு வருடத்தை கடந்துவிட்ட அரசாங்கத்திடமிருந்து நிலையான அபிவிருத்தி ஒன்றை வடக்கு மாகாணத்துக்கு பெற்றுக் கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எதிர்கட்சியிலிருந்து மிகவும் கரிசனையுடன் சில விடயங்களை தங்களிடம் கேட்க வேண்டி இருக்கிறது. தாங்கள் கீழ்வரும் விடயங்களுக்கு பொருத்தமான பதிலை தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை வடக்கு மாகாணத்தில் வாழ்கின்ற தங்களுக்கு வாக்களித்த என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்களுக்கு இப்போதும் இருக்கிறது. முதலாவது கேள்வி, வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற பலாலி உள்நாட்டு வெளிநாட்டு விமான நிலையத்துக்கு அதன் அபிவிருத்திக்காக தங்களுடைய அரசாங்கத்தால் 2025ஆம் ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த பணம் எவ்வளவு? அதில் 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி வரை செலவழிக்கப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? அதற்குரிய ஆதாரங்களை பாராளுமன்றத்தில் பொதுமக்களுடைய பார்வைக்காக சமர்ப்பிக்க முடியுமா? இது முதலாவது கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, வடக்கின் ஒரே ஒரு பொருளாதார துறைமுகமாக இருக்கும் காங்கேசன் துறை இறங்குதுறை, அது துறைமுகமாக மாற்றப்படவில்லை. அபிவிருத்திக்காக தங்களுடைய 2025ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? அதில் 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி இந்த கேள்வி வழங்கப்படும் வரை செலவழிக்கப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? அதனை ஆதாரங்களுடன் இந்த பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க முடியுமா? மூன்றாவது கேள்வி, வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் சிறு சிறு துறைமுகங்கள் மற்றும் இறங்கு துறைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த பணம் எவ்வளவு? அவற்றில் செலவழிக்கப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? ஆதாரத்துடன் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க முடியுமா? இது எனது மூன்றாவது கேள்வி. நான்காவது கேள்வி, கடந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் ஊழல்வாதி, தெளிவாக சொல்கிறேன், ஊழல்வாதி என்று ஆளுநரால் தங்களுடைய கேபினட் அமைச்சருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட அரசாங்க அதிபர் மானா பிரதீபின் அவர்களை பதவியிலிருந்து விலக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்ட அந்த கடிதத்தின் மூலம் அந்த நபர் அவர்கள் வலிகாமம் வடக்கில் மீள்குடியேற்றம் தொடர்பாகவும் இராணுவத்தால் அரசியல் இராணுவ நோக்கங்களுக்காக அபகரிக்கப்பட்ட மக்களின் காணி தொடர்பாகவும் கருத்துக்கள் தெரிவித்திருந்ததை பொதுமக்கள் அவதானித்திருக்கிறார்கள். அந்த கருத்துக்களுக்கு அமைய பலாலி விமான நிலையத்தின் தற்போதைய நில அளவு எவ்வளவு? பலாலி விமான நிலையத்தில் சட்ட ரீதியாக அரசாங்கம் கொண்டிருக்கும் நில அளவு எவ்வளவு? பலாலி விமான நிலையத்தில் சட்ட ரீதி அல்லாத பொதுமக்களின் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் காணியின் நில அளவு எவ்வளவு? பொதுமக்களின் காணிகளில் இதுவரை உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணம், அதாவது கம்பன்சேஷன் எத்தனை குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது, எப்போது வழங்கப்பட்டது, யாரால் வழங்கப்பட்டது, அதன் மொத்த பெறுமதி எவ்வளவு? ஐந்தாவது கேள்வி,
பலாலி விமான நிலைய விஸ்தரிப்பிற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட தனியார் காணிகளில் இதுவரை தங்களுடைய அரசாங்கம் விடுவித்திருக்கும் தனியார் நிலப்பரப்பு எவ்வளவு? உரிமையாளர்களால் தங்களுடைய அரசாங்கமா உரிமையாளர்களால் உரிமை கோரப்படாத தனியார் விடுவிக்கப்பட்ட காணிகள் எவ்வளவு? எத்தனை குடும்பங்களுக்கு அவை வழங்கப்பட்டவை? 6வது கேள்வி, இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு தவிர்ந்து வேறு எந்த பகுதியிலாவது தனியார் காணிகள் விமான நிலைய அல்லது துறைமுக அபிவிருத்திக்காக உள்வாங்கப்பட்டு இதுவரை பணம் செலுத்தப்படாமல் இருக்கிறதா? அவ்வாறாயின் அவற்றின் விவரங்களை ஆதாரத்துடன் பாராளுமன்றம், சும்மா சொல்ல வேண்டாம், ஆதாரத்துடன் சமர்ப்பிக்க முடியுமா? 7வது கேள்வி, காங்கேசன் துறைமுகத்தை அபிவிருத்தி செய்ய சர்வதேச துறைமுகமாக மாற்ற முடியாது என்ற தங்களுடைய முடிவினை அவதானித்த பின்னர் அவ்வாறான ஒரு முடிவுக்கு தாங்கள் வந்தது, அதற்குரிய காரணம் என்ன என்பதை விளக்க முடியுமா? அவ்வாறாயின் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை அபிவிருத்தி செய்த பணம், மத்தள விமான நிலையத்தை அபிவிருத்தி செய்த பணம் வீண் விரயம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் கருதினால் பலாலி விமான நிலையத்தினால் பயனடைய போகும் சர்வதேச பயணிகளின் வருடாந்த வரவையும் அனுமானமாக அதனால் ஏற்பட போகின்ற நாட்டிற்குரிய லாபத்தையும் சொல்ல முடியுமா? 8வது கேள்வி, பலாலி விமான நிலையம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்ற போது அதுவும் மத்தள விமான நிலையம் போன்று சர்வதேச விமானங்களின் வரவுகள் அற்ற ஒரு விமான நிலையமாக மாற்றமடையும் என்ற கருத்து பொதுமக்களிடையே இருப்பதால் விமான நிலையம் அபிவிருத்தி தவிர்ந்த வேறெதுவோ காரணங்களுக்காக விமான நிலையம் என்ற போர்வையில் பொதுமக்களின் காணிகள் இராணுவ அரசியல் நோக்கங்களுக்காக தகுந்த பண கொடுக்கல் வாங்கல் ஏதுமின்றி பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படாமல் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பால் அபகரிக்கப்படுகிற என்ற கூட்டை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? இன்றேலேன். 9வது கேள்வி, விமான நிலையம் மாத்திரம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுவதும் காங்கேசன் துறைமுகம் அபிவிருத்தி செய்யப்படாமைக்குமான காரணம் இராணுவ அரசியல் நோக்கங்கள் என்பதை பொதுமக்கள் சொல்லுகிறார்கள். பொறுப்புமிக்க அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் இவற்றிற்கான பதில்களை வெகு விரைவில் வழங்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தமிழ் மக்களின் ஒரே ஒரு உண்மையான பிரதிநிதி வைத்தியர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா. ගරු අමාත්‍ය ගරු කතානායකතුමනි, එතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ප්‍රාග්ධන වත්කම් මිලියන 157යි, ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘති මිලියන 494යි, මුළු ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය මිලියන 651යි. 2025 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් 21 දක්වා වියදම් කළ ලද මුදල මිලියන 150. දෙවැනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර 2025 වර්ෂයට වෙන් කළ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මිලියන් 3455යි. 2025 සැප්තැම්බර් 21 දිනට මෙම මුදල වියදම් කර නොමැත. එයට හේතු කෙටියෙන් පැවසුවොත් 2025 වර්ෂය සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම් කරනු ලබන්නේ එම වර්ෂයට පෙර වර්ෂයේදී. 2024 වර්ෂයේ අප පැමිණීමට පෙර ගරු කතානායක. ඒ වන විට පහත ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු නිසා කංගසන්තුරේ වරාය පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති නතර වී තිබූ අතර එවකට සාකච්ඡා මට්ටමේ පැවති ඉන්දියානු රජය විසින් යෝජනා කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රදානය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නැවත පටන්ගෙන ඉදිකිරීම කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා 2025 වසරේ අත්තිකාරම් ගෙවීම ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් සිදු කිරීමට හා උපදේශන සේවා කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා ගෙවීමට ඇති මයිල්ස්ටෝන් පේමන්ට් අදාළව රුපියල් මිලියන් 3455ක මුදලක් වෙන් කර ගැනීමට ඉල්ලුම් සිදු කරන ලදී. නමුත් එසේ අප උපකල්පනය කළ පරිදි මෙම ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම කටයුතු ආරම්භ නොවූ අතර වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන වේදම් වීමක් සිදු නොවුණි. කංකසුන්තරේ වරාය පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය හා ඉදිකිරීම කොන්ත්‍රාත්තුව ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී ඇති කරුණු. කංකසන්තර වරාය පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙත පැවරීම 2017 මැයි මාස 2 වෙනි දින පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී තීරණය විය. ඒ අනුව අදාළ මූලික කටයුතු ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුව හරහා සිදු කළ අතර 2020 ඔක්තෝබර් මාස උපදේශන සේවා කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම උපදේශන සමාගමේ සහභාගීත්වය ඇතුව සිදු කළ අතර සැලසුම් කළ පරිදිම අදාළ කටයුතු සිදු කෙරුණි. නමුත් හදිසියේ ඇති වූ කොවිඩ් වසංගතය නිසා සහ වරාය පිහිටි ප්‍රදේශයේ ඇති වූ යහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා එම සැලැස්මට යම් බාධා ඇති වුවද මේ වන විට උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ ව්‍යාපෘති කිරීම ආරම්භයට පෙර සිදු කළ යුතු උපරිම වැඩ කටයුතු අවසන් කර ඇත. 2016 දී අස්ත්‍රේන්තුගත මුදල 2021 වසරේදී සමාලෝචනයෙන් පසු
ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 45.2 සිට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 61.5 දක්වා ඉහළ යන ලදී. මේ සඳහා බලපාන ලද හේතු පහත පරිදි වේ. මෙම ව්‍යාපෘතට දාලා ණය කිවිසුමට අනුව 75%ක භාණ්ඩ හා සේවා ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ යුතු අතර එම වියදම 2012 වර්ෂයේදී කරන ලද ඇස්සමේන්තුවට අතිරේක ගෙවීමට වන වියදමක් බැවින් සමාලෝචිත ඇස්සමේන්තුවට එම පිරිවැය එකතු කිරීමට සිදු වී. දෙක උපදේශන සේවා කොන්ත්‍රාත්තු යටතේ සිදු කළ 3D මොඩල් සලකා බැලීමේදී උපකල්මිත බෑවුම් මගයන් කැණීම් කටයුතු වල ප්‍රමාණයන් හා සැලසුම් වල කිරීමට සිදු වූ වෙනස්කම් වලට අදාළව පිරිවැය වැඩි වීම. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය නිර්දේශ කරන පරිදි එම මුදල පියවීමට ණය මුදල ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 61.5 දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් 16.23 මගින් ඉහළ දැමීමට එක්සිම් බැංක් ඉන්දියානු එක්සිම් බැංකුව වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ නමුත් මේ වෙනතුරු ප්‍රතිචාර ලැබී නොමැත. තවද ඔවුන් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ඉදිරි කිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ පෙර සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ ලේඛනයට අනුමැතිය සඳහා 2022 ජනවාරි මාසයේ ඉදිරිපත් කළ නමුත් මේ සඳහාද එක්සිම් බැංකුව මගින් අනුමැතිය මේ වනතුරු ලබා දී නොමැති අතර සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපෘති වාර්තාව සඳහා පමණක් 2022 නොවැම්බර් මාස 7 වන දින අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නැවත පටන් ගැනීමට ඉන්දියානු රජය විසින් මූල්‍යමය ප්‍රදානයක් ලබා දීමට යෝජනා වූ අතර මේ පිළිබඳව තවම අවසන් තීරණයක් දන්වා නොමැත. ඉහත කී අනුමැතියන් නොමැතිව මෙම ව්‍යාපෘති ඉදිරියට ගෙන යාම අපහසු වී ඇති අතර අනුමැතියක් නොලැබීම හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තු ඉදිරි කිරීම කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි දිනයක් නිශ්චිත සඳහන් කළ නොහැකි වී ඇත. 3 ගරු කතානායකතුමා කලින් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. 4 ඊට පස්සේ එතුමා අහලා තියෙන ඉඩම් සම්බන්ධව පිළිතුර 1950දී සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැලසුම් අංක PPA 1597 යටතේ නීත්‍යානුකූලව අක්කර 349 රූට් 3 පර්චස් 35.9ක් අත්පත් කරගෙන ඇත. ඒ සඳහා වන්දිගවා ඇත. එම ගෙවීම වලට දාලා තොරතුරු යාපනයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සතුව ඇත. අනෙකුත් කාර්යාලය සතුව ඇත. අනෙකුත් අත්පත් කර ගැනීම සිදු කරමින් සිටින්නේ සිවිල් ගෙවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හෝ එහි අනුප්‍රාප්තිකයා වන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය නොවේ. එම නිසා එම පිළිබඳ තොරතුරු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විමසීම සුදුසුයි. 5 පලාලි ගුවන් තොටුපළ පුළුල් කිරීම නමින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම දැනට සිදු කරමින් පවතින්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසිනි. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විමසීම සුදුසුය. 6 උතුරු නැගෙනහිර හැර වෙනත් කොතනක හෝ පෞද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් වාර්තා වී නොමැත. 7 ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වරායක් වීමට ජාත්‍යන්තර නාවික ප්‍රජාවගේ අරමුණු සඳහා සේවය කළ යුතු අතර කලාපයේ අනිකුත් රටවල් අතර මෙන්ම අනිකුත් කලාපවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට සම්බන්ධ විය යුතු වේ. කංකසන්තුරේ වරාය යනු ප්‍රධාන වශයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයට සීමා වූ අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශයකට සේවා සැපිය හැකි කලාපීය වරායක් වන අතර මූලික වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් යයි දැනට සැලකිය නොහැක. ඒ අනුව එය ශ්‍රී ලංකාවේ රටකට මූල්‍යමය වශයෙන් ශක්‍ය නොවිය හැකි. පලාලි ගුවන්තොටුපළ මේ වන විට ලාභ උපයන බැවින් කංකසන්තුරේ වරාය තත්ත්වය සමග 100%ක් පලාලි ගුවන්තොටුපළේ තත්ත්වය සමාන නොමැත. පලාලි ගුවන්තොටුපළ සම්බන්ධව ගත්තොත් 2022 ශුද්ධ අලාභය මිලියන 82යි, 2023 මිලියන 15යි, 2024 මිලියන 76යි, 2025 අගෝස්තු දක්වා මිලියන 85යි. කංකසන්තුරේ වරායෙන් පිටත ගැඹුර මීටර් 10-12 අතර පවතින බැවින් එම ගැඹුර වැඩි කිරීමට ඉතා අධික පරිදිවයක් දැරීමට සිදුවේ. මෙම වරාය අනාගත ඉල්ලුම අපේක්ෂිත මෙහෙයුම් ප්‍රමාණය සසඳා බැලීමේදී කංකසන්තුර වරාය ජාත්‍යන්තර වාණිජ වරායක් වශයෙන් බවට පත් කිරීම ආර්ථික වශයෙන් දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව ඵලදායී නොවන බව නිරීක්ෂණය වේ. ගරු කතානායකතුමනි, දැනට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුව තිබෙන වරායන් 5න් කොළඹ, ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, කංකසන්තුරේ, ඔළුවි. මේ වරායන් 5න් ගරු කතානායකතුමනි ලාභ උපයන්නේ කොළඹ වරායත්, ත්‍රිකුණාමලය වරාය යම් මට්ටමකිනුත්, අනිත් සියලුම වරායන් පාඩුයි. ඔළුවිල් වරායක් එතන වරායක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සිදු කිරීමට තාක්ෂණික වශයෙන් නොහැකි බව තමයි තිබෙන්නේ. ගාලු වරායත් එහෙමයි, ඊටාම දුර්වල මට්ටමට පත් වී තිබෙනවා. කංකසන්තුරේ වරායත් අපි ඔපරේෂන්ස් කරනවා, යම් මගී ප්‍රවාහනය කරනවා යම් කාලයකට. යම් කියන්න ඕන කම තිබෙන්නේ දැනටත් කොළඹ වරායෙන් උපයන ධනෙන් තමයි ගාලු වරායත්, ඔළුවිල් වරායත්,
කංකාසන්තුරේ වරායත් සියලුම දේවල් නඩත්තු කරා. එතකොට අපිට අපේ අමාත්‍යංශය ගත්තොත් අපිට වරායවල් 3ක් විතර තිබෙනවා. සමහර ඒවා කංකාසන්තුරේ කාංකේසන්තුරේ ඒක හිස්ටොරිකල් වරායක්. ඒකේ යම්කිසි වැදගත්කමක් තියෙන එක සීමාවක. නමුත් දැන් ඔලුවිල් සහ ගාල්ල ගත්තොත් ඒවා විශාල මුදල් වැයබරක් වී තිබෙනවා වරාය ආදායම. එහෙම තමයි ගුවන්තොටුපළ සම්බන්ධ තත්ත්වය තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ අමාත්‍යාංශයට මත්තලක් තිබෙනවා ඔලුවිලුත් තිබෙනවා. ගුවන්තොටුපළක් වශයෙන් ගත්තොත් මත්තල අපි අතිවිශාල පාඩුවකට යන්නේ. ඒ නිසා අපට පැහැදිලිව පෙනෙන මොකද වරායවල් කියන්නේ ව්‍යාපෘති. ඒතකොට බිස්නස් ඒවා ව්‍යාපෘති නෙමෙයි ව්‍යාපාර. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා පිළිබඳ අපිට ප්‍රාදේශීය හැඟීම් තිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවට රාජ්‍ය මුදල් යනවා. අපි උතුරු පළාතට අතිවිශාල මුදලක් වෙන් කරලා තිබුණා සංවර්ධන කටයුතු වෙන්නේ. ඒ නිසා දැනට මේ පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ කාලෙදී සම්පූර්ණ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කළ තිබුණා මේකේ ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කංකාසන්තුරේ වරාය පිළිබඳව. එහිදී පැහැදිලිව සඳහන් කළ තිබුණා මේක ව්‍යාපාරික වශයෙන් සාර්ථක වීමට ඉඩ කඩ ඇත්තේ අවම වශයෙන් කියලා. ඔබතුමා හිතන්න මත්තල ගුවන්තොටුපළ අපිට නොමිලේ හදලා දුන්නත් කවුරු හරි ඒක නඩත්තු කරන්න අපි වේදමත් දරන්න ඕන. අපි දැන් ඒක තමයි කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි අපි දැනුත් කංකාසන්තුරේ වරායේ දැන් ජනතාව සමහර අවුස් සීසන් එකේ එන නිසා අපි දැනට එතන ෆැසිලිටිස් වැඩි කරගෙන යනවා. අපි කංකාසන්තුරේ වරායට රේල් ට්‍රැක් එක දික් කරනවා. එතන යම් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රමාණයක් කරනවා. නමුත් අතිවිශාල ධනයක් එතෙන්ට යොමු කිරීම ව්‍යාපාරික වශයෙන් සාර්ථක නැහැ කියන එක තමයි විද්වතුන් කියන්නේ. ඒක දේශපාලන තීරණ මත වරායවල් හදන්න බෑ කියන අදහස තමයි මමයි. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය තුමා අහලා තියෙන පලාලි ගුවන්තොටුපළ අපි සාපේක්ෂව ලාභෝපයමින් තිබෙන නිසා පලාලි ගුවන්තොටුපළ සීමිත ආකාරයකට සංවර්ධනය කරන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. දැනට පලාලි ගුවන්තොටුපළට ගරු කතානායකතුමනි වසරකට එන්නේ මගින් 38000. වසරකට 38000. මාසෙකට 2500ක් 3000ක් විතර. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ක්‍රමානුකූල වර්ධනයට සාපේක්ෂව එය දියුණු කරන්න. නැත්නම් එයට වියදම් කරන්නේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ ලැබෙන ආදායම. ඒ නිසා ඒක තමයි නැතුව ඒ නිසා උතුර පළාත සම්බන්ධව ගත්තොත් අපි මොනවාද කරන්න කියන එක ගැන මම හිතන කිසිම සැකයක් තියාගන්න දෙයක් නැහැ. මේ 4 වෙනි දත් අපි ලෝන් අයිලන්ඩ් වලට නයින තිව් වලට යන්න අවශ්‍ය කරන කුරිකට්ටුවන් ජැටියකට 1.2 බිලියන් වියදම් කළා. අපි ජැටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම රෙනොවේට් කරනවා. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තිබෙන්නේ ව්‍යාපාරික වශයෙන් කළ යුතු දේවල් ව්‍යාපාරික වශයෙන් කටයුතු කියන එක තමයි තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ඉඩම් පිළිබඳ ඔබතුමා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ගුවන්තොටුපළ පමණක් සංවර්ධනය කිරීම සහ කංකාසන්තුරේ වරාය සංවර්ධනය නොකිරීම හමුදා සහ දේශපාලන අරමුණු සඳහා මහජන ඉඩම් පැහැර ගැනීමක් බවට වූ මහජනතාවගේ ප්‍රකාශය පිළිගන්නවාද? ඒ ප්‍රදේශයේ මහජනතාව අපත් නිතර මුණ ගැහෙනවා. ඔවුන් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේවා දියුණු කරනවා නම් ඔවුන්ගේ ඉඩම් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඒ ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ගන්න. නැත්නම් ඒ මහජනතාව අපටත් මුණ ගැහෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු අර්ජුන මාත්‍ර කරුණු පොඩි කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. இதான் சொல்றது பாராளுமன்ற சபாநாயகர்களே சண்டியன் இல்லாத இடத்துல நொண்டியன் சண்டியன் தானண்டு. என்னென்றால் யாழ்ப்பாணம் என்றது என்பிபியினுடைய வெத்தலைப்பட்டி இல்லை. நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்றால் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் கூட ஒழுங்காக வரையில. நான் இதுவரைக்கும் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் அந்த அமைச்சிட்ட கேள் இந்த அமைச்சிட்ட கேள் இந்த அமைச்சிட்ட கேள் என்று நான் கேட்குற கேள்விக்கு ஒரு பதிலை கூட ஒழுங்காக சொல்ல தெரியல. வடக்கில் அபிவிருத்தி என்று சொல்கிற பேர்வையில் மக்களுடைய காணிகள் மக்கள் அங்கே சாகும் வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார்கள் காணிக்காக. எவ்வளவு பொய் சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் இவர்கள். நான் கேட்குற முதலாவது கேள்வி என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி, அந்த மானா பிரதீபனை நீங்க வெளியேற்றல, ஊழல்னு உங்க ஆளுநர் கடிதம் அடிச்சிருக்கிறார், நீங்கள் மானா பிரதீபனை வெளியேற்றல. சரி, கவலை இல்லை, பரவாயில்லை. இதுவரைக்கும் இந்த டிசிசி மீட்டிங் ஒரு வருடம் கூட்டப்பட்ட டிசிசி மீட்டிங்கள்ல இந்த அபிவிருத்தி தொடர்பாக செய்த ஒரு வேலையை சொல்லணுமா உங்களால? சும்மா கல்லினர் அது ஆக்காட்ட கூட பே காட்ட கூடாது. ஒரு வேலையை சொல்லுங்க யாழ்ப்பாணத்துல, ஒரு வேலை எழும்பி சொல்லுங்க. இந்த டிசிசி மீட்டிங்கள்ல எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் நடைபெற்றது என்று சொல்லி ஒரு வேலையை சொல்லுங்க. சும்மா ஆக்காட்டுறது பே காட்டுற வேலையை வந்து யாழ்ப்பாணத்துல வைக்க கூடாது என்றால் யாழ்ப்பாணம் அவரை வெற்றில பட்டி இல்லை. வார நேரம் போற நேரம் நான் சாப்பிட்றது. ගරු අමාත්‍යතුමා